Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, tisarsarita tayo anapauluan. Nipat, ama naglilipat. Patricia, tipudno anagan ni Pat. Pat ti awag ni Lolo na kenkwana, no kasta nga ayaban na. Ado ti malipatan ni Pat nga aramidan ijay balayda. Tadjay mat nga minagay ayam, ti kanayon nga adda, iti panunot na. Malipatan na ti aginnaw, ken agsagad ijay balayda. No daduma, malipatan na payon. No sadino, ti pangidisdiswan na, kadagiti ay ayam, ken gamit na. Gapo iti dayta, binirngasan da ni Pat, iti Pat ama naglilipat. Iti maysa nga aldaw, ken Anya, tulbak, dito'y nakaparabaw, dito'y lamisaan. Tulbag ti balay day tatatang. Imbaon ko ni Pat nga isabit na. Di tamat gayam rabaw ti lamisan ti nangikabilan na. Ay, nalipatan naman siguro. Kasano, agap-apura man ni tayapim manaw. Adaman ijayan ang makiayayam, tatang. Ay, adwa talaga, ti malipatan ni Pat. Kasano? Day talagay ayam ti adday ti panunot na. Si kamot ti sumaron ang lumagto. Nakalagto kamin kan ni Mera. Kasla sa anak mo na makalagto. Ha? Taapay ngay. Nasakit ka di day tatyan mo, Pat? Uwan, Noel. Agsakit ti tiyan ko. Ala, apay ngay. Aywan, malagip kon. Nalipatak tinangan. Isumat lagayam nasakit ti tiyan mo. Sige ha, inak pa'y mga ni Jebalay mi. O sige, ngam agsubli ka atagos, Pat. Lolo, isugayam nasakit ti tiyan ko, tanalipatak tinangan. Ay, apay apati panangan mo, ket malipatam. Ngamita, saanan nasakit ti tiyan ko, Lolo? Ngamin, adda karganan. Nabsuga kon. Iso nga inak maninagay ayam. Aguray ka man apok. Ha? Apay, Lolo? Nangikarga ami jay sarukod ko nga impaydulin ko ken kay di malam. Ha? Kasapulak day jay asarukod. Tarumwarak inton madamdama. Ha? Jak matan malagip tinangidiswak iti sarukodyo, Lolo. Ay lagi Kasano ama karwarak ngay, no awan mo jay sarukod ko. Awan man dito di sarukod ni Lolo. Pat! Pat! Ha? Ni Mera? Ay ayabanda kon. Umay kan atagay ayam tayot. Ada pa'y birbirukak, Mira. Umay kakit din. Ay. Saan kami amakayayam ka ni Noel? Maawan ta. Ay. O sige. Umaya kon. Unay mo't arigat yun ato makder, tatang. Ay, kasanaw. Saan mo ta nabiro kan ni Pat jay sarukod ko? Anya, impadulin nyo kankwana dyan sa rukudyo? Hawan nga road. Kung nakabiro ka na, ang madama na ni Jay nga agay ay ayam. Ay, unay ket din day tapat. Amin samot tan malipatan nan. Nagmayat yagay ayam. Malam samat dun. Rumabi pa yan Ay ala, adama na nalipatak nga ramidan. Anya day tapat?
Kuna ni nanang kong ang digos at tadapapanan mi. Nalipatan manan tinagdigos. Sige, agawid akon ha. Inak payag digos. Lolo, napanan ni nanang. Rimwar, inururay na ka. Di kamot nga minan nagawid. Ay, nalipatak nga dagayang papanan mi kaninanang. Makitam dayta. Nalipatak pa jembilin na kanyak. Ngagdigos ha. Apay nga min aya, Patricia, apok. Anagadumet dagiti malipatam. Ket ubing kapay. Saan nga min arumbeng, puro ay ayam laeng, tiyaday ti panunot mo. Nanang, ikandak man iti kwartak. Ne, inikan ka lang idikalman Diyak madam mo, nasa dino tinangikak. Birukem anak ko. Diyak malagipon tinangidiswak, nanang. Ay na, Patricia. Saan analaka mabirukan ti kwarta? Apay apa ti kwarta nga itad ko kan kakat malipatan pa iti pangikabilam. Mare, umay ko man itad da iti kwarta na bati ni Patricia ije balay. Nabati na gayam iti balayo da ita kwarta, mare. Wen, mare. Pinagmeriendak ngamin ida. Idinalpas da nagmerienda. Nakita ka nakawara ije kusina mi dayta. Agyaman anak, mare. Managlilipat ngamin kat dayta nga anak ko. Kan isublik mo tanggi nalipatan na asweter kan chinelas na ije balay. Dagitoy. Ay na, nagadumot gayam tinalipatan na iti balayo, mare. Tatang, saan tayo na mabirukan pa iti sarukod mo? Iso nga inak gumatangan iti kasukat na. No mabirukan ko man ni pati nang idiswan na. Awanan, tatang, saan tayo na mabirukan pa iti jay? No kasta, rumwar ka? Wan tatang, inak mo tan makitsenda. Iso abilinat ni Patricia. Patricia, anya dyan bagakan ka? Mangisangak inton madamdaman, nanang. Amangan no malipatam nga iddepen di apoy ti isaang mo. Saan, nanang? Bantayam, samon to panawan inton naluton. Apay ngay, awan matlaangan ni Patricia. Nagawid pa'y laeng, tamapan ka no agluto. Kasta ka di? Binilin ka no ngamin ni nanang na amang isaang. Urayan ta nga rodan. Agsubli siguro inton madamdama. Nagbayag matan nga agburak da ito insaang ko. Kaya't kon tiyagay ayam. Amukon. Inak ayaban ni Lolo, tapno bantayan na. Lolo? Nakaturok matgayam ni Lolo. Inak kiti agay ayam. Agsubli akto into nagburak. Sigurado, or-orayan dakon dagiti kay ayam ko. Inakon. Mira, adan ni Patricia. Nakaluto siguron. Ituloy tayong di agay ayam. Nagbiit ka mata na nagisaang. Pat, Agsubliak into nagburak. Ala, apay ngay pinanawam ti lutlutwam. Apay? Amangan no maksat. Saan? Ni nanang ko, no paglutlutuan na. Di na kaya't apanawak ta maksat ka no. Sige, agay ayam tayo kit din. Apay ang nagpigsa ti asok ije kusina da kumarek. Ay sus, inak man kitaan. Addan samat lutlutwan da na baybay andan. Apay ngay, nagasok matan dito yung balay. Patricia, apok! Tatang, rumor kayo dito balayaw. Nabaybay ang lutlutwan nyo nga inapaw eh. Anya! Ay namare, imbag at ay mayak adagos dito balayo. Apang man anakitak dyan nagpuskol nga aso. Ay na, agyaman ak, mare Naawan ka.
Napuuran ng daytoy balay ni. Awan anyaman na, Mare. Imbilin ko ngamin ka ni Patricia nga agisaang. Nabaybayan na mo't gayam. Tanapan man ang nakiayayam. Kaasimat ni Lolo. Sana nakaangas iti danda ni mauram da iti balay. Dandani mon insagmak ni Lolom, Patricia. Kita man, aging kaita. Marigatan pailaan nga agangas. Nanang, Kan uray da ito'y kakaiso na abalay tayo. Dandani mapuuran. Noan niya nga mintimbilin ko kan ka, iso tinaskan nga aramidam. huwan nanang. Bantayam, kan lepasampay sa kapumanaw ang mapan makiayayam. Huwan nanang. Awanan at ipagyanan tayo, no nauram to'y balay tayo. Mira, ang kanayaban ni Patricia di tabalayda. Apay nga tanga agpaisungawan matlaangan ni Pat. Nasaysaya at no ing kaayaban. Tapno agay ayam tayon itilin nagtuan. O sige, inak nga rod ayaban di tabalayda. Lolo, ni Patricia ngay. Mabiit laeng apok. Patricia! Birbiro ka na ka ni Mira, akaay-ayam mo. Umay kan Patricia! Agay ayam tayon! Mira, da kayo pailang ti agay ayam. Tailipas ko pailang ti aramida, kwan. Anya ter aramidam aya. Agdalusak iti salas mi. Kalpasan na. Kaduak ni Lolo ka mapan agpag na di tarwar. Kasta ka di? Agay ayam akto. Kalpasan ama aramid ko amin dagiti imbili ni nanang ko nga aramidak. Ay, sige nga rod. Umay kan tulatan no nalpasan, wan? Wan, Mira. Nalpas ka di mo't laang ni Patricia dagiti impaaramid ko kan kuana, tatang. Wen, anak. Kita, nagdalos di tasalas. Nasaya at mat no kasta. Inadwaan nakpaya nagpagnapag na di tarwar. Ay, nasaya at nga rod tatang. Siguro, napanmanan na kiayayam. At damatin surat na. Adyak amuno anya dayjay. Nanang, kitaan nyo Insurat ko amin iti papel ko dagiti imbagayong aramidak. Kitaan nyo nakasurat da amin. Nasaya at no nalagip mo ti kasta, anak ko. Malagip ko matan no sa dino tinangidiswak iti sarukod ni Lolo. Ha? Ayan na ngay. Ada ijay likod titugaw ijay salas, nanang. Ay, ingka nga ro dinalaan, apok. Tauray adda ka barbaro asarukod ko. Kayat ko dayjay daan. Wan, Lolo. O sige, ting nakalaan. Nakasurusuro na talaga ni Patricia, tatang. Katsipod idin, obing, tunggal ada ibilin, ti ina ni Patricia, kankwana, isurat nan, iti papel na. Katsakbay amapan makiayayam, aramiden na pay amin at trabaho na ijay balayda. Gapo iti dayta, naragsak da lolo ken ti inana. Bueno obing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, ngayon surat ni Elena Nudo, iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir?
Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.